Kar kalta February ni somni paruk aṭanga March ni li sang ni somni pathum chhunga Mizorama thilthleng tele chanchinthar ṭhenkhat te longai thleng o abat sai to hi V Kungtea ani e February ni somni paruk sang ni somni pathum thilthleng te February ni somni pali aṭanga chinshat lovabo tuikwal south aizolami povanal so makum somli sate ekramariak chu chhundar som pahni le achan vevel khan aram ria na bullok lengkira arwang mu ani hemizan hian rilau tol rokna a innam hnoi lalsang vela kum somli pahni lungleira siveng chu man ani bok February ni somni pasari sang ni somni pathuma thilthleng te Assembly session na Deputy Chief Minister le Minister pahni puton luya pulal ruat ki male pulal cham le nante demand pass ani hemini hian Mizoram tloa lengpui airport ronthleng Union Minister of State for Tribal Affairs Renuka Singh Sarutai chuan lunglon lungleya Amara Tribal Girls Hostel ahong hemini hian COVID-19 shikai pakhat mu chwa ani a tin hemini ve khianin Special Narcotics PS team te chuan heroin gram li ritchu lalrem moya sairang din tharveng nia in chhal kutatangin anman hemizan vek dar sompel khan cycle aṭanga kilometer som pakhatahla tuivol lui thlen ma a lir thei pakhat cheswala second driver laskar nia shat jarkan mi athi February ni somni pariat sang ni somni pathuma thilthleng te INPR Minister Pularwat ki machuan Vanapa Hall Aizola chapcharkut sang ni somni pathum bola art exhibition buat sai ahong hemini vekhian February ni ruka melthum Aizola ruang cheto tak anchar zalei pari kum somni pariat nge nia an shia dawanga longtlai veng pui thlan muala William to chu zalei pari anilo ti sha chwa ani a hethu bat sai lai hian zalei pari hi TBCC home zuang tui Aizola dam takin aw mek nia shia dani hemizan hian Colosip Excise and Narcotics le Colosip Sub Headquarters YMA compound duty te chuan Colosip diakona heroin hong som le aneitu lalruata Colosip diakon le choi Colosip vengthar te anman bok tin hemini hian assembly session na Chief Minister Mizoram thangale Minister pahni pusila rinsang le puraba romoi roi te demand pass ani a Mizoram Legislative Assembly pariana thutkhom tumsom pakhana budget season chu hemizan hian speaker pularin liana sai lawin tiamchin omlovin atitop March ni khat sangni somni pathuma thilthleng te Group of 23 G23 business meeting Aizola nga a teltu ramsang sang palai te chuan Mizoram an ronthleng hemini vek zan tir daruk le chan vevel khan melbu ka changa champhai pan bike pakhat chu sapian maksaka cheswalin bike nunga chuang nula si vanlal pek lui kumsom ni pathum Aizol armveng chuan hlia matwara champhai district hospital panpui ani nuwa aboral March ni sang ni somni pathuma thilthleng te Confederation of Indian Industry CII Whitehot Group of 23 G20 business meeting chu Tanshil Aizola Mizoram University a chan ani hemini vekhian lunglei Municipal Council LMC dintura in thlanna masaber March somni pakwa buat sai ani turthu State Election Commissioner Pulaima Chauza chuan asoi tin hemini vek lailam khan lunglei PS team de chuan heroin gram somsari pasari point pathum hong sari international market a cheng noi somthum pariat point somruk pangaman chu biak chungi kumsom ni pakwa bung khwa Myanmar nia inchal kutatangin lunglei chan maria anman bok March ni thum sang ni somni pathuma thilthleng te Mizo ko dro puile ngai hlutber chapchar ko chu Mizoram hun sang sanga alom ani hemini hian COVID-19 shikai pahni mobile anibok tin hemini ve klailam dar nga vel khan silorin felakum sompali mamit marveng chu tuya atlalung March nili sangni somni pathuma thilthleng Aizol sipaila mwala chapchar ko ni na manchun zom ane Kadizong ka karkal te chhunga Mizoram thilthleng tile chanchinthar ṭhenkhat ka ngai thla thei te chu ani a bilong ngai thak sakawangin kanlom ema karlea ahunga ya kain mule cheu don nia inzawain mutui mangtha ni man no de kole